खुलुमबाय आंनि बे Swrang लामा YouTube चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जे आसामनि गिबि मन्थ्रि गायसनजानाय मैया नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आगारदोंमोन बेयाव गायसनजानाय आरो फसंजानायमोन आरो दिनैना जाबाय समायखिरा लानाय आरो समायखिरानि गेजेरजों बिथाङा मा मा बुंलांदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन टाइम लानाया बेनो जादों नैयो 11:30 AM निफ्राय स्टार्टिं जादों दिनैनि 10 मे बिथांमोना दा लाइभआवबो दंगासिनो दङ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो माखासे भिडिअ आं लाना फैनो हायाखै नोंथांमोन मानो होनब्ला दिनैनि गायसनजानाया 14 जन माने समायखिरा लाहोनाय खालामदों आरो गासैबो भिडिअखौ आं गासैबो बिथांमोननि माबाफोरखौ आं लाना फैजोबनो हायाखै होमब्लाबो आसामनि गिबिसिन मन्थ्रि मुंदांखा बेखौनो आं दा बिनि खुगाजों बुंनाय बायदि आरो सावरायनाय बायदि बाथ्राखौ आं लाना फैबाय आरो बिथांनि खुगानि रावजोंनो बिथाङा माबायदि समायखिरा लादों नोंथांमोना मिथिनो हागोन होमब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম